Selamat datang buat penasehat Opu Christian Boru Papahan. Selamat datang buat Pak Niko yang punya Bank Kita Mas, Bank BPR Kita Mas. Selamat datang. Selamat datang Siapa Paran Rasonang Tongga Kamoti. Selamat datang Esra. Pinangido untuk makanan jangan dimakan dulu sebelum ada instruksi dari kami. Tolong jangan dimakan dulu. Baik, ada lima. Nama rapir, rohani cuma kamu. Hati ada duluan, baladas di dorong, kasut terata hodi. Iya, mau lihat ya, Pak. Tepuk tangan tuh kamu. Alana kadarong dibayar di son karton. Boleh tepuk tangan mu nih, Pak? Iya, luar biasa Tabri Gultom. Di Pangido akan itu tuanta. Marsuara maju, Makatai maju, Amang Dewani Nina. Iya, tolong waktu. Nalah Makatai, tapasa tu Amang Tabri Gultom. Tepuk tangan buat Tabri Gultom. Sarjana hukum, Poparan Neputa Toga Gultom. Nasian, Uta Pangaribuan, siap batu nadua. Luar biasa, tepuk tangan. Tepuk tangan. Asang giat saat amat tahun. Baik mamang. Horas mari itu selalu nak. Malate perculu tapasatu tu hatta dengan di basana bui tatu tu. Marpungu di bagai satikyon na marpesta bona tahun. Pesta madok molate hita tu hatta ala bui tu. Hipasita siat tahun 2020 tahun na buruk satu tahun baru tahun 2024 tahun. Nau persangabi kami di son imak ketua BPH abang ketua umum BPH bendahara sekretaris Pak Jeriko selalu nak ke penasehat di Pungatta. Nang madok melatih kami itu abang Pak Bintang sebagai MC dohot abang Pak Putra. Di bangsa Tikyon roh kami di bangsa Tikyon jongjong di tong-tongan di Pungatta. Maulo tungdang arong lupa na manadahami, manataw arong akka anggota baru. Upatadaw madiri nami. Maulo hami na margor tamring gultom na walap buru ni Rajay buru berdiri. Obat dadana di hami, tulu buru saya bawa. Syakangan semester 5. Jala sepuran TK. Ima jauh pertandaan nami, tinggal nami di Sagulung. Dihamuak ke bang nami, dihamuak ke kakak nami. Udah nami amat tua nami, di boru bere ibe bere nami. Di son maulo tung jongjong ngau. Mangido tangyang do dukung asya kamu. Di Natal 2020 pe ngatong jongjong. Mungkin molo beberapa diakka beberapa tugar raja sonang ngasudi na dalangan. Nah ho persangapi pe hami sonna roho wer kami son udah Pak Opu Elkano Israel Samosir, Pak Hiskia sian tugas Samosir nang rodi bangsa Tikon. Malate madihala udah. Dihamu akka nahu haulong yami. Diakka pemburuan nami berubere. Tong dohami jongjong di bangsa Ketion. Mangido tangyang do dukungamu. Alana perjolo dohamu tu dirik hami tu dirikku mangido pangurupion do dukungan. Dan mungkin perjolo hami manang na percaya marga nalay tetap bergultomon. Molo pung aku sendiri marga gultom borobere dak percaya tetap bergultom.
Alanima mangido gomos tuhamu. Terlumobi dak kabamuron nami. Ate do borobere nami. Ingot tamu tamar gultom. Suaramu na do bangido sonari. Dak kebeng muna. Ate suaramu ala diriku dah muanggap. Alanima iko gomos daw. Odol daw madokon hataut tuam. Dak kebeng muna do bangido mangurupi tamar gultomon. Suaramu na seri-seri. Asai maju bangido nami tuhamu. Sonari tamar gultomon 2010 ngakala. Balik kebek kuna habis. Anggo kekalahan sering doa makara itu pabitangon. Tetap do Raja Sonangi. Nata negalu. Alaniaha au si Raja Sonang daw. Ima do tuhamu. Makana hubangido tuhamu gomos. Dua abang saluhna. Abang Pak Juli, abang Pak Niko, abang Pak Rona akatoko do hamson. Upwar Pak. Sude apa abang Pak Jeriko, abang Ketua Umum. Sudah aka na penasehat kombar suara dong. 2010 siang aja lah skala tamar gultom. Alai moloro bergenele madokot tamar gultom. Medokot. Dak sulit tamur Sonangi. Selesai. Alau torok do hita. Dan na berpolitik identitas kita daw. Alai nas perjulur iko sadiri kudo au mangido pengerupion. Dan mo kitu bergenele. Alanima gomosan mangido tuhamo. Di tanggal 14. Ingot tamuma. Molo tuk tegas piau madokono tuhamu na ala diriku hamu molo di luar mergaku saya uduk daw mangido pengerupion. Dapola naga tigas sunau memang huangga pamu diriku. Molo diriku rope ba pos doraku ikon dukung ala nama dukung na tongdo hita pajong jokon mergata manangna majujung songonde dokona bapak bintang majujung baringin diopeta. Dan na ala tamri gultum na istimewa di punggul gultum. Ale ke betul tamri gultum sonari maju. Dan na hudok kota tamri gultum lu bisa kamu dah. Alai tamri gultum sonari berkompetisi untuk tanggal 14 Februari 2024. Alanima mangido hami ingot tamu ma tamri gultum Partai Perindo sarupa hami do tabang palek kebetulan dang disodo be nasi do takka itu do Serlina do Dorlina. Alanima mangido hami babu hamu beritahu kamu akan ada sekubak pe dari bengkok pehamu akabang nadi piayu babu hamuma asamar barita hamu tu keluarga ta narong di sagulung batu aji sekubang belakang padang 5 do pilihan kertas suara 1 untuk presiden 1 untuk DPD 1 untuk DPR RI 1 untuk DPRD provinsi Tamar Gultom Partai Perindo nomor urut 2 baru DPRD kota abang Pak Alek Manon beserta Pak Jis masih dari sagulung hari maju pagi don nami itu hamu tinggal 10 hari na namon aka amang akainang sadu naka penguruan nami Roma itu TPS talia maju waktu tak mangalesi sada-sada suara te suara munai na ubangido si sada-sada ate ima jo pangido nami mauliate madi pungata saluna iya horas alai au maju dulu jadi mauliate madi tuhata mauliate mang dita saluna dihita punguan ni Raja Sonang alang isok kubereng sudeon pangidoan nihita punguan doon molo akana dua-dua isok kubereng ngagudang na tahun 20. Jadi songonda lungu doro hadang-hadang dope na hudul di pemerintahan di Batamon. Siak kita Raja Sonang. Jadi lapatan na di Pangidoan 2010 Pak Tamrin gagal. Gagal kita sudah. Dakola di mana sudah do kita. Termasuk au ketua tim. Alai buah benon Seta bejo pula bas. Hujung zonak kenakan tua. Nina rohan yan ikut di soto KSB Patoguna Sekota Batam. Jong abang nana tua. KSB Sekota Batam Patoguna. Pak Daniel Gulto berlagan. Jong amang. Homandongain ulu ni pungata. Jong abang. Isona abang. Jong abang. Ketua Umum Sekota Batam isok abang. Roma Jawa bang. Alanga bolak balik imana jong ini jadi dihita pungata marsabar majohita na lamar sepanganon asa tapa borhak jo do tangiang mangna pakaten ni kana tua mata si tamrinon jadi mana baima Saudi nai na mahatakon hirim dorohata asa adong siap pinoper ni Raja Sonang nahudul di Pulau Batamon ima pangiduan ni bunguan ni saluhut Raja Sonang nadong di Pulau Batam. Molodang hirim rohata badak kuwoto be songo dia punguata
termasuk Makaraja Sonang doho na 5 na opak toga 5 marga. Jadi pangidoan termasuk sia sudiaka na dua-dua nang ketua asarap mamikiri taleor rohata laho mamilit amata tamrin gultomon asa adong siak kita nahudul di pemerintahan di Pulau Batamon. Ima pangidoa siak kami alana di 2010 sia nungga gagal hita akamang inang ito lae na boru do amang boru rap mahita si sadaroha laho mamilit tamrin gultom. Siap. Salam. Salam. Horas ma di Hamuna poparan ni Raja Jului, poparan ni Raja Sonang siawangani Raja Gultom. Di soncong au siat toga samosir. Siat toga samosir na adong di Pulau Batamon. Songo penasehat ni bunguan nami toga samosir. Selagi kami marga Samosir ingin Pak Tamrin ini menjadi anggota dewan untuk Kepri. Hidup Tamrin. Bagaimana dengan Gultom? Siap. 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 Bagaimana dengan Papan? Siap. Setenjak. Siap doi. Harianja. Siap datongi. Mau lihat tema di Tuhan. Molo nga siap pita sudah na peparano putar Raja Sonang na adong di wilayah opa 5 do sagu dohot belakang padang si Kupang pasti duduk abangku yang tersayang ini. Pasti duduk abangku yang tersayang ini. Amin. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Dangadong mangalodos ni roha. Alay molo marbili-pili do hamuak kadahangi. Bohama hami onak kang kimuno. Ido. Ikon na tegasto. Wilayah 4, dapil 5, Sekupang belakang padang. Bolo kita kuat bergandeng tangan. Pasti duduk abangku yang tersayang ini. Amin. Jadi ima dohonok kutuita asarong paiutonota sugut ima abang Tamrinon nagabi dewan untuk Kepri ailang dangarong kunana hita berkuak-kuak alai siat kesadaran ni pikiran tado nagabi mabuah di mana gabi duduk di ima di dewan perwakilan rakyat Provinsi Riau. Songoni mamang naboy terpahinau hata sautik hata ima nagawi menyokong Pak Tamrin Gultom komitmen dohami tugas Samosir na adong di wilayah na udok nakiani bahwa sana kami harus membawa Pak Tamrin ini ke puncak yang tertinggi yang dia kehendaki. Terima kasih Tuhan memberkati. Tepuk tangan. Tepuk tangan Untuk Raja Sonang. sesepuh Samosir. Iya, siap. Jadi sama pertekian mardos ni rohama muamang na tua molotung pepe nasehat manang na kito musuk Batam asa sada hita baik kamu mamang alanang adeng dapo pertekian di dalam dopogu hita baik mamang. Mau lihat ya Pak di Tuata luar biasa memang acara kita ini. Jadi Molo hubereng Pak Tamrinon harus maju, pantang mundur. Jadi ada kesempatan na baik disangka dinasida untuk pemilihan anggota DPRD Kepulauan Riau. Salah satu anggota di Punguanta Raja Sonang. Alani, kami marpangidoan dan margogo Pak Tamrin Gultomon baru perdedeon. Dangarok kebeng ni halakon. Ida benar wasida mangido pangurupiyot tu hita mangido tangiang. Jadi nak kini di dokon nasida. Dang margogo hami amang inang. Alani
asa dongani hamu hami. Dang boy tong holat tangiang, bolo masuk HUTPS lakingani dok. Partai Perindo nomor 2, Dabil 5, Dabil obat, bolo adong domat tadisan. Imanak kini di dok Pak Tamrin Gultom, ngamarin di mana nak 2 hari, sampai keluar nak kini. Tepuk tangan buat Pak Tamrin Gultom. Iko sudah bertobat, naiburi, enabuado. Songon na lemas. Amang penasehat. Rohata siap beruta. Rohata siap bereta. Molo Tamrin Gultom do sadado hami. Tidak nasida. Bohado hamu bona. Sadado hamu peparasonang. Ninna boru do bere. Mana naga bisitu horo do saramuna. Bertegasi amang. Iko bajongota do Tamrin Gultom. Asa tajujung bari kita. Mau lihat tema di Pak Bintang. Nakining ngahudok molo hebeng do jalot siapa Tamrin Gultomon berarti saruba ruhamu tong nama ngaroro sesakuku ngahudok nakiningan ikudos marohatta pos marohamu dihamu naboru nami bere nami naso binotomu molo dihita dihami hula-hula muna paparan di Raja Sonang dos do rohanami dos do tahinami dinalaho pajong jokon Pak Tamrin Gultom baru perdede. Tepuk tangan yang meriah. Ikut dos surhata Imara Sautik di panitia atas nama penasehat Bungon Toga Gultom. Dot diaka hahanggi dolinami Raja Sonang. Mau lihat mak di atas kadukungan muna. Terlumobi di ulang tasadarion. Tuhan memberkati. Iya. Kenami di son tong do pasaton nami dang nagabe kebetulan songon persembahan nami nakin ala kebetulan dang doa tami kebaktian tong do patupan nami alai tong do hami tong permisi anon ala adong do udangan di Toga Marbun Sebatam jadi idol lunguni raku gadang margana lain maduguk Tamrin Gultom wahamamu diriku tiga marganong mengudak Tamrin Gultom Sebatam semakna hanya satu biar tambah dulu orang Batak anggota DPRD Kepri khususnya saya gulung batu aja jadi permisi kami tuh hamon non kalau tuh pehu tinggal hok kami ala adong akka udangan tu panitia imana bobi pasat tami tuh hamu dihamu akan tutuan nami baru bere horas marita saluna Jadi song nepen atolas ni Amang Tamrin Gultom. Alana CCTV mau memonitor. Tidak perlu untuk mengatakan songo dia pe pangalumpau do pangarupion ni Amang Tamrin Gultom marbisu mahita. Alai sada mahita di poparan rasonang siopatama sinima marga samada rohata tapajongjong Tamrin Gultom. Siap. Jujung baringin. Siap. Angkat tangan lagi setuju. Siap. Angkat tangan setuju. Sonari asawida. Molo nasi setuju berarti si bayaron. Angkat tangan untuk Tamrin Gultom. Angkat tangan, Tamrin Gultom. Siap. Udongkon. Ya. Upar sadani, oputar rasona. Molo mungil, siaro hatabe, marda buda bumaita, turo hatabe. Raja Sonang. Ora tepuk tangan. Bahan namang permusik, asal jalan kami, Amang Tamrin Gultom. Baik namang hobar natusi. Suang-suang ini bersiap, Amang Pandita, Gultom Kurtirega, Nalaho, Pabuan, Pangiang Sibanganor. Tolong didukung penuh Komparana Putra Song-song ni Opu Christian Opu Arpa Iya, song-song ni Pak Dapot Kedua. Pak Putra Kedua. Siasi Kupang Tolong bekerja penuh Song-song ni Amang Negotua Parjem Pionok Tangyang. Song-song ni Siap pengurus Toga Samosir Nomor 2 Nomor Sanabi Song-song ni Toga Papahan Nomor Bukarani Tumpatita Gultom Boru Siregar Ijol Mahwamang Suang Songoni Dibuang Mas ada si Pangano Dison Asa Hitam Yakon Sesi konsumsi Si Panganon Sada Piring Buang Kamuson Sesi konsumsi